Dame i gospodo, uvažene ekscelencije, poštovana braćo i sestre, cijenjena porodico Alije Izetbegović, Esselamu alejkum i dobar dan. Umro je Alija Izetbegović, prvi i dugogodišnji predsjednik predsjedništva Nezavisne države Bosne i Hercegovine, osnivač, predsjednik i počasni predsjednik Stranke demokratske akcije. Alija Izetbegović je historijska ličnost, veliki državnik, istinski demokrata, humanist, a prije svega plemenit čovjek u pravom smislu te riječi. Rođen je 1925. godine u Bosanskom Šamcu, odakle se njegova porodica već 1928. preselila u Sarajevo. Školovao se u Sarajevu gdje je završio prvu gimnaziju i diplomirao na pravnom fakultetu. Sa suprugom Halidom izrodio je 3 djece, Lejlu, Bakira i Sabinu, od kojih ima 5 unuka i 1 praunuka. Zbog svog političkog opredjeljenja i djelovanja još kao mlad čovjek došao je u sukob sa tadašnjim režimom. Već 1946. godine osuđen je na 3 godine zatvora. Rukopisi Islam između istoka i zapada i Islamska deklaracija učinili su da se ponovo nađe na udaru režima. Tada je zajedno sa svojim istomišljenicima procesuiran u poznatom sarajevskom procesu, osuđen na 14, a u zatvoru izdržao 6 godina. Poslije rata objavljuje autobiografske knjige Moj bijeg u slobodu, Bilješke iz zatvora 1983. 1988. i Sjećanja. Uživao je poštovanje i istoka i zapada. Za doprinos miru i demokraciji dodijeljena su mu brojna priznanja i nagrade, kako u zemlji i inozemstvu, od kojih su najznačajniji međunarodno priznanje za demokraciju Američkog centra za demokraciju, međunarodno priznanje za šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, državni orden Republike Turske, Gran Montana, švicarska nagrada za unapređenje ljudskih prava, islamska ličnost godine 2000. te titule počasnog doktora nauka nekoliko domaćih inozemnih univerziteta itd. Dame i gospodo, po izlasku iz zatvora Alija Izetbegović osnovao je Stranku demokratske akcije, koja je na prvim višestranačkim izborima 1990. godine osvojila najviše glasova, a on izabran za predsjednika predsjedništva, što je ostao do 2000. godine. Na čelo države došao je u vrijeme povijesnih promjena i prekretnica na svjetskoj i jugoslavenskoj političkoj sceni, kada je odlazio sistem diktatura i jednoumlja, raspao se Sovjetski savez i Varšavski pakt, a srušen je Berlinski zid. Na jugoslavensku političku scenu stupili su netolerantni i bezobzirni ljudi, diktatori, koji su institucije i poluge vlasti iskoristili isključivo za ostvarivanje vlastitih ciljeva. U takvoj situaciji Alija Izetbegović kao čovjek potpuno drugačijeg kova, ne svojom voljom našao se u društvu kojem ni po čemu nije pripadao. To je bio njegov usud koji danas prati nas, njegove suradnike. U to vrijeme u bivšoj Jugoslaviji odvijali se 2 međusobno suprotstavljena velikodržavna projekta, koji su podrazumijevali njen raspad. U tim planovima nije bilo mjesta za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake kao njen najbrojniji narod. Od samog početka tog procesa, pa čak i u vremenima međusobnog ratovanja, kreatori ovih projekata nisu prestali razgovarati i dogovarati se o podjeli Bosne i Hercegovine. To je podrazumijevalo i negiranje nacionalnog identiteta Bošnjaka, koji su tada nazivani muslimanima. Nažalost, takva nastojanja podržavali su dijelovi političkih predstavnika bosanskih Srba i bosanskih Hrvata. Na sve moguće načine Izetbegović je pokušao postići sporazum o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine. Međutim, to nisu htjele političke snage okupljene oko SDS-a, koje su od samoga početka bile direktno uključene u projekat Velike Srbije. Imajući uzdase JNA, osjećali se moćnim,
željeli su cijelu Bosnu i Hercegovinu za sebe. Duboko svjestan šta bi značio rat u Bosni i Hercegovini, posebno za Bošnjake, uradio je sve da do toga ne dođe ili da ga u najmanju ruku odgodi. Stoga se zalagao za očuvanje Jugoslavije kao demokratske zajednice ravnopravnih naroda. Posljednji takav pokušaj bio je predlog o takozvanoj stepenastoj federaciji. Nisu ga prihvatili kako oni koji su bili protiv Jugoslavije kao zajednice ravnopravnih naroda, tako ni oni koji su bili protiv bilo kakve Jugoslavije. Bosanci sami, posebno Bošnjaci i Alija Izetbegović nisu mogli sačuvati Jugoslaviju. Bosanci i Hercegovci, BiH patrioti i Alija Izetbegović nisu željeli prihvatiti podjelu, niti se prikloniti bilo kojoj od strana. Izabrali su jedini mogući i ispravni put, borbu za nezavisnu i celovitu Bosnu i Hercegovinu. Uslijedila je odluka o referendumu, a potom borba za međunarodno priznanje. Formirana je armija Republike Bosne i Hercegovine, koja je izrasla u respektabilnu vojnu silu sa preko 200.000 vojnika. Po prvi puta u novijoj povijesti imali smo bosansku vojsku, koja se borila samo za Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujući tome, odbranjen je značajan dio teritorija Bosne i Hercegovine, a bošnjački narod spašen od biološkog uništenja. Tako su stvorene pretpostavke za oslobodilački pohod, a potom potpisivanje mirovnog sporazuma. Dame i gospodo, Alija Izetbegović je bio čovjek mira i neupitni borac za Bosnu i Hercegovinu. Za vrijeme trajanja agresije vodio je pregovore o miru i bio prinuđen pregovarati čak i sa ratnim zločincima. Zbog toga je kasnije trpio kritike, ali drugačije se nije moglo. Kada je procijenio da je nepravedan mir bolji od nastavka rata, jer garantira opstanak Bosne i Hercegovine, smogao je hrabrosti i potpisao Dejtonski sporazum. U tim okolnostima pristao je i na teške kompromise, uključujući i postojanje entiteta Republika Srpska. Nakon su ga prisilile svjetske sile, garantirajući povratak prognanika i sva druga prava. Bio je to maksimum koji se mogao postići u takvim okolnostima. Vjerovao je da će se u budućnosti i drugačijim prilikama moći ispraviti greške Dejtonskog sporazuma. Vrijeme je pokazalo da je bio u pravu, jer se neke od tih grešaka već danas ispravljaju. Na nama je da u budućem radu uz Božju pomoć ispravimo i ostale greške. Prema tome, Bosna i Hercegovina je opstala prvenstveno zahvaljujući njenim patriotima, ali također i zahvaljujući politici Alije Izetbegovića. Stoga dijelim mišljenje svi oni koji kažu da bez Alije Izetbegovića vjerovatno ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, Alija Izetbegović je vjerovao da je Bog stvorio sve ljude jednakim i slobodnim i tako se prema njima ophodio. Bio je čovjek izuzetne širine i tolerancije. Demokratska država ravnopravnih naroda i građana u kojoj se poštuju ljudska prava i slobode i osnovne civilizacijske vrijednosti bila je njegova vizija Bosne i Hercegovine. Stoga i u vrijeme najvećeg stradanja bošnjačkog naroda nije dozvolio niti podržavao revanšizam. Nije bilo masovnih zločina i koncentračnih logora. Sačuvali smo gotovo sve vjerske objekte drugih konfesija. Svoju opredjeljenost za poštivanje ljudskih prava Izetbegović je dokazao i u najtežim danima, kada se 1993. godine u opkoljenom Sarajevu obračunao sa kriminalcima i zločincima. Nasuprot tome, na drugoj strani bile su stotine koncentracionih logora. Iza njih su ostale masovne grobnice. Počinjeni su masovni zločini, porušene gotovo sve džamije i sve što je predstavljalo islam, kulturu i tradiciju Bošnjaka. Zahvaljujući Aliji Izetbegoviću, bosanski Srbi i bosanski Hrvati danas nemaju Srebrenicu, Kozarac, Ahmiće, Brčko, Zvornik, Višograd, Foču i tako dalje. Zato muslimani svijeta
treba da budu ponosni na bosanske muslimane, jer smo i u najtežim vremenima bili lijep primjer islama u Evropi. U tome je svakako značajna uloga Alije Izetbegovića. To se nekima na zapadu ne sviđa, jer se ne uklapa u stereotip slike o muslimanima kao fundamentalistima, ekstremistima, pa čak i teroristima. Dame i gospodo, veličinu ličnosti Alije Izetbegovića potvrđuje i današnji dan. Svi vi ovdje svjedočite kakav je bio Alija Izetbegović. Brojni svjetski zvaničnici i ličnosti posjetili su ga u bolnici. Danas su prisutni predstavnici velikog broja država iz cijeloga svijeta, diplomatskog kora i međunarodne zajednice. Telegrami saučešća pristigli od brojnih svjetskih državnika i javne ličnosti, kao i današnji govor visokog predstavnika Lorda Pedija Ešdauna, jasno govore kakav je čovjek bio Alija Izetbegović. Danas ga ispričamo sa najvišim državnim i ljudskim počastima, kao historijsku ličnost, državnika, demokratu, humanistu i velikog čovjeka. A šta je sa njegovim političkim protivnicima i neprijateljima sa prostora bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine? Sramno su završili na najmračnijim stranama ljudske povijesti. Oni su danas u Hagu, optuženi za najteže ratne zločine, ili se kriju po bosanskim i inim vrlijetima i gudurama. Dame i gospodo, poštovana braćo, cijenjene sestre, bilo je časno surađivati sa Alijom Izetbegovićem i zajedno sa njim boriti se za Bosnu i Hercegovinu. Lično sam ponosan što sam bio njegov prijatelj i jedan od bliskih suradnika. Ime Alije Izetbegovića ostaće zapamćeno širom svijeta kao sinonim borbe za pravdu, slobodu i demokraciju. Danas, na ovom mjestu i ovom prilikom, u ime svih Bosanaca i Hercegovaca, bosansko-hercegovačkih patriota, njegovih saboraca, zahvaljujem mu se na svemu što je učinio za Bosnu i Hercegovinu i sve nas. To ćemo najbolje dokazati izgradnjom mirne, stabilne i prosperitetne evropske države u kojoj će svi njeni građani i narodi na cijeloj teritoriji uživati jednaka ljudska prava i slobode. Na kraju, vas sve pozivam da Aliji Izetbegoviću zajedno odamo počast učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi način pridali Fatihu. Nek mi je vječni rahmet.